muraho nshuti zanjye nshuti za Anike Mutesi TV ndabaramukije amahoro y'Imana abana namwe ndabagumburiye cyane ndabaramukije cyane yari iminsi myinshi cyane nari mbakumbuye n'ukuri ntiwavuga nari mbakumbuye narabwiye tutari kuvugana tutari kuganira niza mbakumbura cyane sinzi ko namwe muzamunkumbura ariko ndabihamya neza ko namwe muzamudukumbura kubera ko hari abatwandikiye inbox hari abadusanze ku WhatsApp baratubwira mwagiye hehe bimeze bite ko mutakiboneka ariko twagarutse twarabasezeranyije ko tutazabareka ibintu bimwe byagiye bicamo ibintu n'ibindi ariko dufite Imana izi twihanganisha mu bihe bigoye ikabana natwe turabakunda cyane hamwe nuko mwangaragarije urukundo rudasanzwe no kudakora kwanje ariko nakumye mbona abantu baguma biyongera abakanze kuri subscribe abasharinze abagize ama commentaire kuri turabashimira byimva mutima Imana mu ijuru ibahere imigisha myinshi cyane nabyo no munsi none ko tuje kubaramutsa tunababwira ko tugiye kugaruka mu bikorwa byacu ntabwo twabaretse ntabwo twabataye ariko kandi turi kumwe twagarutse tuganire mu minota mikeya kubera ko zarinda mu kanyo ariko reka tuganire kuri kino kintu mu minsi ishize nabonye kuri mama Mulenge wo muri Kenya ashiraho top 10 y'abamama babyaye abana benshi top 10 y'abamama babyaye abana benshi mbona naje ankubisemo ariko hari abavuga ngo hari abanyita umugeni hari abanyita umukobwa haraba nemwe wese bivanye n'ukuntu nyine abizi cyangwa se nyine ku buryo yo batanzi ariko nyine ndo mu mama nkuko nyine mama Mulenge yabivuze abana benshi batari bakeye ariko icyo nshatse ko tuganiraho niki hari abantu baza bifungisha atari ugushaka kuringaniza imbyaro cyangwa se urubyaro ariko ari kugira ngo babone uburyo bwo kwiyitaho babone uburyo bwo gusa neza ese tubazanye ikibazo kimwe ninde wababwiye ko abana bazatuma umuntu asa nabi mwabikuye hehe iyo filozofi ni ya hehe ninde wabagiriye iyo nama mwobimbwira ahari noba ntabizi muzi byinshi ntazi ariko kandi ni ibintu bihabanye ibintu bidasa ibintu bidahuye ese gusa nabi muvuga ni bene ukuhe gusa nabi ni bene ukuhe badamu beza kubyara ntabwo bizotuma umuntu asa nabi kuzara ntibizotuma umera uko utari umeze ni nk'ukuntu wumera nabi cyangwa se ukifata nabi ukamera nabi kandi ntabana ufite uri umugeni cyangwa se uri umukobwa ese abakobwa bo bifata nabi ntibahari kandi batarabyaye icyo kintu ntimukaza mukiremerereza abana n'umugisha ntabwo abana badusunikira gusa nabi ahubwo utegereza kwiyitaho ukikunda nka kujya ngeze kubivuga kwikunda ukiyitaho ukagaragara neza no mu gihe uba ufite abana benshi ukiyegeranya nawe kugira ngo ntagire gucishamo ijisho ariko nagerageje kureba no kubaza abamaze kuja muri onapo batayumva no kuringaniza imbyaro cyangwa se kugira gute kuringaniza ibyara abo bantu ahanini umugore aravuga ngo umuntu iyo yabyaye ngo arasaza umuntu iyo yabyaye ngo abango munini cyane umuntu iyo yabyaye bana benshi ngo wasaza ngo imburagihe irango kuransakuriza ugaruye umuryango bazi umuntu iyo yabyaye ngo arasaza ngo akamera nabi cyane ninde wababyiye ninde wababesheko ariko ugereranyije abantu benshi bagiye muri onapo nibo bantu babyibushe usanga banini bagereririye ese iyo umuntu abaye munini abasa nabi hari ukuba munini wamara kuba munini ntumenye ihuzu wambara bivanye n'ukuntu ungana bivanye n'imiterere yawe ntumenye ukuntu uyegeranya
ugasanga kurambara impuzu zikurekuye wategerezwa hari kwambara izikwegereye kugira ngo use neza nyine ube uri smart. Kandi hakaba ubundi nawe aba abyibushe cyane ariko ategerezwa kwambara ihuzi imurekuye apana iguturiya rinini cyane naryo yaryambara akaba smart. Ariko kubyara ntabwo bituma umuntu asaza, kubyara ntibituma umuntu asa nabi, biravana gusa n'ukuntu wifashe n'ukuntu witayeho, niko bimeze, cyangwa se bikavana n'amaumbile yako n'ukuntu umubiri wawe wubatse cyangwa se ukoze. Yego, hari abantu bambwiye ngo mama baratubyaye turi benshi, usanga batubyaye turi abana 10 na bangaye, abana 10, abana 8, kandi babaho mu buzima bugoye, ubuzima buruhije bw'imiruho, ariko bakabyara bakazaduheka bakatujana mu migongo bakaja guhinga, tukabaho twabayeho namwe mwabayeho. Ariko nyine kubera ko iterambere nyine iyo rigiye riza, imyaka iyo igenda ihinduka, ibihe bigenda bihinduka, abantu bagenda bamenya ubundi bwenge. Ariko ubwenge dutegerezwa kwiga se cyangwa se dutegerezwa guhinduramo n'ubwenge bwiza butatuzanira ingaruka. Ndakubwiza ukuri, nimba ubona uja muri onapo bigakunda, karinganiza ibyara bigakunda, ni ukuri nuko Imana yakuretse gusa iravuga ngo reka mureke. Ariko yokenera ubu nyine turi kuvugana mugakanda ku kabuto gutya wotangara. Nje mfite ubuhamya bw'umugore umwe w'umurundikazi yabyaye, yatwaye inda ari muri onapo y'imyaka 5, atwara inda y'amahasa, aragera igihe cyo kubyara ageze mu mezi 6 atazi ko afite inda. Ushobora kuvuga ngo niba utagejeje mu mezi 6 utazi ko afite inda, hari igihe hari abantu inda zabo zitazigaragara. Ahari Imana nyine ashatse imwereke ko ishoboye byose, ishobora nibigira ikabigurura, nishoboye byose. Ubonye rero birakunze, biraguhiriye kujya azavuga ngo hariho bamwe bihira ngo n'abandi bidahira. Yego, suko biba byaguhiriye nuko baba bakwihoreye, nuko baba bakuretse. Simpambakira witeka, simpambakira urubanza, buri umwe wese afite amahitamo yiwe. Ariko amahitamo meza nuko tureka kunigagura abana, tukabyara tukororoka, kareba niwaciriye hari ibintu n'ibindi. Ariko dukeneye kwaguka twagura imiryango yacu, niho nyine n'Imana nayo itatugaye. Hari abantu bibaza ngo se onapo ni icyaha cyangwa se si icyaha. Sinzi, tuzashakisha umuntu umukozi w'Imana abidusobanurireho. Twagiye twumva abantu batandukanye, nigeze gutegera Hortense Mazimaka, negera na Desire, bagiye batanga ukuntu gutandukanye. Bamwe baravuga ngo si icyaha, abandi baravuga ngo Imana yaduhaye ubwenge ngo dutegerezwa kugenda turinganiza. Ese kubera iki tutogenda ngo dusabe Imana, dupfukame tubibwire ngo Imana dufashe, tugirire neza, ungirire neza, reba nazaye ndahekana, ndagusabye nduhurire naje unshishirizemo ngene ntandukanye byaro. Si Imana hari ikiyinanira? Ndazi ko ntawe uragira uwo mutwaro, nimba banahari ni ukuri ni bake cyane. Ugereranyije nza ndeba jewe nimbaga ari ubwoba simbizi. Ugereranyije uzibona kwa muganga iyo wagiye kuri vaccine y'abana, usanga abagore bari mu bibazo bitagira uko bingana. Bamwe ngo naragiye narasenye, maze umwaka wose ndiko ndasenya, bene ibyo imigongo ngo ibiki, abandi ngo ibibyimba mu nda, ngo bayama twaretse kwikwegera. Haje hari ikintu kimwe badamu beza nubabaza, none burika abagabo bazaduhinda bereka. Ese abagabo ibo ntibizabikunda ko bifungisha base natwe tukaruhuka? Kubera ko batazabikora. Abo kantu muzakibazeho. Hakaba n'abandi badamu nabo bagenda muri onapo batagishije abagabo babo inama. Ese iyo ubikora tuzi ureba ingaruka ziri imbere, wibaze ngo se byoshika bigahinduka kakuginza mbyumva, ese nobyitwaramo gute? Nubwira umugabo wanje ngo nagiye muri bino bintu atarigeze abimenya.
iryo ni ikosa risenyeye abantu benshi cyane. Ingo nyinshi zifite ibibazo bijanye n'ivyo bintu. Umugabo akaba ashaka kubyara, umugore nawe akaba ashaka kuguma ari smart. Ngo kubyara birasazisha, kubyara bigize gute, umwana imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, umugabo akabona umugore atari gusama, byagenze gute? Bakaja baruha umugore agatera agati mu ryinyo agaceceka. Genda bazi bashwaniye ico kintu bagipfuye. Umugore agaceceka ntabwira umugabo wiwe. Bashitse kwa muganga, umugabo ageze igihe yumva akeneye umwana, akamubaza yuko byagenze gute, tuzojega kwa muganga twipimishe turebe nimba nta kibazo dufite. Gushika umuganga akisha umugore muri ecography, ngo wewe ngo sinzi ukuntu bazabivuga, ngo nimba kazakisubiriza, nimba kazakagira gute, ni bya bindi yiteje zanshinge zamuhindutse. Agize kugira ibibazo by'umubiri wiwe, bya sante yiwe, agize no kugira ibibazo byo mu rugo rwiwe n'umugabo wiwe. Badamu beza, tugira ubwenge. Nugisha umugabo wawe inama, nabo ni abantu. Nugisha umugabo wawe inama akakubwira ngo njyewe bino bintu simbikeneye, oroha data, mama, oroha umwumvire. Nawe mugabo nubona nureba ingaruka ukumva ingaruka, ndabizi ko nimba hari abantu babaza amakuru, abagabo barimo ntibazabaza abagore, ariko bicaye bari kumwe bonyine bazabazanya amakuru. Nabo turabizi ayo makuru turafite. Bazabazanya amakuru, ya makuru uzabumva nawe kuri za ngaruka zose. Ureba urebera umugore wawe, umugirire impuhwe, umugirire imbabazi, mwirinde za ngaruka zose. Azomurenganira ingorane, umuzanira ibibazo agware, umuvuza amafaranga atangaje cyangwa se uburyo bwinshi, utanga uburyo bwinshi bwo kumuvuza. Muzira umwana bayama, ugende mubyare, mwururuke, natwe turahari ntacyo tubaye. Siko nitwe ducakaye gusumba abandi bose bayama. Nibaza ko ukwambara ugenda muri caguwa, bagenda mu makombo, ugatora udukanzu twawe twiza, ukisiga, ugasa neza. Nukuri ntawagucisha mu ijisho, ariko ntibakakubeshe ngo kubyara birasazisha, ngo kubyara ngo bituma hari abanga konsa abana, ngo bazoba deforme. Bayama, ngo wari usanzwe uri deforme. Dufite ba mama beza barabyaye abana benshi, ariko izo ni ingengabitekerezo zacu. Tegereza kwigirira isuku, ukigirira amasoni, ugasa neza nyine, ukamererwa neza. Ariko hari amakuru dukuririya n'iriya, hari ibyo tureba ku marezo sosiyo nk'uko kose, ugasanga byose biraje bitwirunzemo, twabura icyo dutora, twabura icyo tureka, ugasanga ko turigirira nabi, ugasanga hari ibyo twangiza. Kubera iki? Kubera amahitamo mabi. Ababikoze simbaciriye witeka, simbaciriye urubanza, ariko abari kubyara felicitation cyane. Nkuko mama Murenge yabivuze, nta kintu gisa no kubyara, nta kintu gisa no kubona abana bakuzengurutse. Yemwe ni ukuri, hari ibintu bimwe ibaza umuntu amara imyaka 10 ari gushaka umwana ntamubone, ariko wewe ugahitamo reka mbivuge ko ari ukubanika, ugahitamo kwifungisha. Biza bibabaza uwo muntu yabitekereje, biza bibabaza. Hari n'ababishaka bagashaka abana barifungishije, ugasanga biranze. Abo bose barahari. Ese igihe wabibonye utekereza iki? Dusaba Imana nta kiza kinanira, ishoboye byose. Muri make nta isengesho na rimwe ritogusubiza. Tujye dusaba Imana nayo idufashe kuringaniza ibyaha, twobishobora twenyine. Murakoze cyane rero, nanazone kubaramutsa, ariko kandi zarondogoye nshaka gukishamo ako kantu, ariko tuzagenda tuvugana kugira ngo ibintu bigende bimera neza. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Tunashishikariza abantu batarakanda kuri subscribe, bayikande kugira ngo bazagende babona ibiganiro byacu cyangwa se ibikorwa byacu. Ndabakunda cyane. Ciao.